eSandwandwe lapha eNengeni kwaNongoma. Wafika isayoni Tjatha siqhamuke eGoli sakwaMagasela sangena nje safike sabholofida sikhuluma noBush ukuthi kuzozalwa ingane yomfana engayi ukuncela ibele eyonikezwa ukudla okuthile sachaza ukuthi kufuneka adle kanjani nangempela mase kwenzekile esemusha uNdlunkulu sabuye sezelwe sazochaza ukuthi kufuneka aphathwe kanjani satsho nokuthi ubani okufuneka amphathe kwakhethwa ke koNdlunkulu besilo uMaphumzana ababa esekhona ngaleso sikhathi uNdlunkulu kaMtshali ukaMphahleni into abeyisimanga Tjatha babe khona nje uNdlunkulu ababe saphila kahle kodwa lo ukaMagasela lona wavele wakhetha ukaMphahleni owayazilwa ukuthi wayengaphilile kahle umuntu ogulayo kangangokuthi kwazi kwathiwa awu kodwa lethi kuyolunga ukuba ingane iphathwe umuntu omdala esevele sekhulile kodwa ke ukwenza indaba endibemfishane Tjatha ngelinye ilanga iNgonyama iyaxoxa lapho ukuthi yayiseGoli sibekwe nokubekwa njengoba wa1971 iseGoli yamphupha uNdlunkulu kaMphahleni kanti usesibhedlela yahamba yayafika kwaNongoma yafika yambona waphelela kuyo ukubuka ukuthi njengoba kwakuthiwa akaphilile nje kodwa uNkulunkulu wambeka ukuba enze lo msebenzi ukumkhulisa waze wahamba ngoba esebekiwe izinto engikhuluma ngazo ukuthi kuyizinto ezingamasayini nje futhi sibheke ukuthi uma umuntu ekhonjiwe nanemsebenzi yakhe ebeyenza nakho konke okunye singekuxoxela kodwa kusho ukuthi lenkosi yayivela ikhonjiwe ngaphezulu nayizidalwa zakwaZulu namakhosi akwaZulu ukuthi ngalesi sikhathi iyoba khona hey uMageba yebo ndaba ezile qhubeka Mageba mhlawumbe ke ukubala nje kumbalwa uzokhumbula ukuthi mayinkosi Cetshwayo iyaphesheya yabuye ingasavunuli sigqokele ezimbilijisi yebo mayinkosi uDinzulu yeSt Helena yabuye ingasavunuli sigqoka isilungu inkosi Solomon nayo ngoba yakhulela khona eSt Helena nayo yagcina isigqoka isilungu njengasavunuli kanti nayo uBhekuzulu uyise ubengavunuli mangabheka zonke izithombe zalamakhosi kodwa uMdlokombane yena oqala uvunulo wayishaya uvunulo yathandwa isizwe sonke sabona isizwe ukuthi nayo ivunulo uma nje mangathiwa nabo abantu bakwaZulu bevunule ubona kahle ukuthi bavunula njengaye nje bayithanda nje idlaka abantu sebafaka amadlaka nomkhele wakhe wayewenza ngendlela yakhe ephecelezi nezingane zakhe wayithungela amajacket eleda ye-leopard kangisho ukuthi ke ezinye zezinto okuningi esingakubala esithi namhlanje noma sekuyi28 bekufanele sikhulume izolo sibonge nethuba sibonge nokhozi ukuthi esikhathini eninaso nisintshontshele kuba sikhulume ngale inkosi enkulu kangaka egameni belesine sibusayo isilumisa uZulu kaZwelithini esifisa kakhulu ukuthi anyathele inyathelo zikayise njengoba besinayo leWales nje ehamba lapho kwakuhamba khona uyise sithemba ukuthi naye uzoba kanjalo Tjatha. Ngiyakhumbula futhi Mageba sesiphetha nje la khona isilumi njengoba sihlaba indaba yokuphatha amahawula amancane okubukela lawa okudlala umgangela sithi akufanele mangabe uvunule bese uphatha ihawu lokuyobukela kufanele uphathe isihlangu okuyisona okwakhiwa ngaso izwe lwakaZulu njengoba sibona namhlanje nje sasingakufunda ukubona lokho sithi ubuso benkomo lokho okokulwa ekomgangela mawungabona nje amabutho manje ngeke usalibona ibutho eliphatha lelo hawu nina yonke indawo lapho ubona khona ubona nje ngehawu lapho esabona khona awungathi ubuhle bemvunulo ihawu ndaba ezini hayi mawuphethe ihawu noma ungavunula uqede mawungaliphethe ihawu leli likaMdlokombane hayi akukho okunye ngoba ngisho laba baleke omvumbulu noma abaphathe benicijolo efana newelembe kodwa uyabona ukuthi nawalulekile manje akuseyona le nto encane thokoza kakhulu Tjatha ndaba ezini sathokoza kakhulu Mageba ngiyabonga umntwana wasebindini umntwana uThulane besikhuluma naye ngalesikhathi njengamanje la imzuzu 5 ngaphambi kwehora laphana ke lesine ntambama